sikuniketa lithumo uNkulunkulu ongcwele ngalabo babethandekako labakuthumisile kepha sebasekuphumuleni ngenxa ye-COVID-19. Siyathandaza uNkulunkulu ongcwele ukuthi nalabo labasebuthakathaka nyalo bathole usinza, bese kuthi labo labadikonikako labanakekela labaphathekile ubaphe uNkulunkulu omhle inhlitiyo lenhle yekunakekela nekungagcina nekungakhathali. Busisa-ke uNkulunkulu omuhle wakhe labo lasebalimele ngenxa yokulahlekelwa dihlobo, bese babelothandekako uyasigcina sonke sivikelekile emandleni esitha latibonakalisa nge-COVID-19 ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Ngiyangibusela bazalwane egameni leNkosi yethu Jesu. Siyambonga uNkulunkulu siniketa lithuba ukuthi namhla sikhonde ndzawonye. Sibonga uNkulunkulu ukuthi nelive selisibonelele. Sikhuluma nje nani labanye bataba khona la endlini kwethu. Siyakujabulela lokho. Isonto ke lesihlanu esikhathini sethu sekuzila isikhathi salent. Sifunda nathi ifundo ke namuhla sekuqala sibuya kumprofeti Jeremiah isahluko 31 verse 31 kuya 34, bese kuba lihubo 51 verse 1 kuya ku12, sesibili sibuya kumaHebheru 5 verse 5 kuya ku10. Livangeli ke sidalithola ngekulandzisa kwaJohane longcwele sahluko 12 verse 20 kuya ku33. Siyambonga ke uNkulunkulu ukuthi sonke siyaphila, ngobe lokuthi nje uyalalela nethi uyabukela kusho kona ukuthi uyaphila. Kukhona labangakhoni kwena nje kokubili lelese ngikhulume ngako babuthakathaka. Siyambonga uNkulunkulu sivikele ku first wave, wasivikela ku second wave, noma banika indzaba ke third wave. Sisakholwa ukuthi uNkulunkulu utasivikela nakuyo. Sinikela ke lenkonzo ebathandekako ngekubonga uNkulunkulu nangokumkhonda uNkulunkulu sindzawonye egameni lemfelethu Jesu. Amen. Asithandaze. uNkulunkulu wenhlupheko neluthumo ngaJesu Kristu wavela indlela yokuphila. Tshela umthetho wakho enhlitiyweni tethu kuze singesuki kuwe, siqhubeke nokwethembeka kuwe egameni laJesu Kristu Nkosi yethu lohlala abusa nawe kanye namoya longcwele uNkulunkulu munye nyalo naphakathe. Amen. Egameni laNkulunkulu isele ndotsana namalo ingcwele. Amen. Siphinde ke bazalwane siyanibusela kuleli sonto lesihlanu kulent. Sicela ukuthi fanele sithule nje kanye siphinde sikhumbutane nokuthi uNkulunkulu akebe ukukhuluma nathi uyakhuluma. Nase sikhuluma ke bathandekayo sikawukhulumela ithuba letifundo letifundziwe kuJeremiah sahluko 31 verse 31 kuya 34, lihubo 51 verse 1 kuya 12, kumaHebheru sahluko 5 verse 5 kuya 10, livangeli ngekulandisa kwaJohane longcwele sahluko 12 kuqala evesini 20 kuya evesini 33. Namhla ke sikhuluma ngaJesu aluphawu lwesivumelwano lesinaso naNkulunkulu.
ngephakanyiswa kaJesu kulesikhathi se-Lent nokuthi nasekaphakanisiwe Jesu bantu bayithola insindiso njengoba besikhuluma ukuthi Mose wayiphakamisa inyoka ehlane. Namhla sikhuluma ngokuthi Jesu utawuphakanyiswa alethe kucaciseleke etimpilweni tebantu ngokuthi ushone lokuphakanyiswa ngoba kuthi yena nasengiphakanyisiwe mina ngitatiphonsela bonke abantu betekini. Kungako-ke sithi-ke Jesu usiqinisekiso sesivumelwane lesisha. Masibuka-ke sifundo lesi sekuqala lesifundile namuhla encwadzini yaJeremiya siyathola ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ngendaba yesivumelwano. Lesivumelwano lesi lesitawukwenteka lesivumelwano lesi lathi sesitawubhalwa etintshitshweni tethu asesingeke sibhalwe mhlawumbe ematsheni noma sibhalwe emaphepheni noma sibhalwe kongcondvomshina namuhla, kepha sitawubhala etintshitshweni kuze kuthi naloyo abete indlela yokuthi mina angadi. Esikhathini esiningi-ke kuyenteka lokho ukuthi bantu bathi bona abadi, kepha-ke nase into seyibhaliwe kuwe isemthethweni yakho awukwazi nokuyibalekela. Kufana nje nokuthi wetama ukubalekela sithuni sakho ngobe awukhona ukusibalekela sithuni sakho. Esikhathini-ke letinyenti masibhekene nentimo siyasibone kwangazuthi sibantu labangaphili kahle ngenxa yokucinzeteleka emphefumulweni, emoyeni, lokunye ngisho nasenyameni. Lapha-ke kumaHebheru sithola ukuthi kubukwa emuva emibhalweni lencwele lebekade ikhona kukhulunywa ngokuthi uNkulunkulu ligama lakhe lihlala liphakanyisiwe, nokuthi nyakabhala Johane evangelini lesifundzile lamhla ngaKristu ufananisa Jesu nelivi laNkulunkulu ngokuthi ngaleso sikhathi Jesu akhona, ngaso leso sikhathi tonke tinto tenteka ngaye ngoba phela Jesu bekaNkulunkulu. Lokho sikuthola nalivula nje levangeli lapho kuthiwa khona ekuqaleni bekakhona livi abe uNkulunkulu, livi abe uNkulunkulu, konke kwadaleka ngaye ngoba bekavele akhona-ke lo livi. Jeremiya-ke ukhuluma-ke ngaye lo livi lo wehlako ahlale kubantu abe siqinisekiso salesivumelwano lesi lesisha lesikhuluma ngaso lekumele ukuthi bantu ngaso sonke isikhathi ilanga nelanga basilangadelele. Siyafunda futhi kumaHebheru ngokuthi Jesu Kristu loyimbotana kaNkulunkulu impela waphakanyiswa waze waba ngumpristi omkhulu kunabo bonke ngekumiswa kwaMelkisedeki. Labanye-ke bamkhohlwa lo Melkisedeki sitawukhumbula ukuthi phela Melkisedeki bekade kuyinkosi yaseSalema noma kuyinkosi yekuthula leyavela kwangabonakali nokuthi ivele kuphi, kwangateki nokuthi italwa ngubani. Kepha-ke nasesembuleleka-ke lenkosi kwakunguye lo Jesu avela le esivumelwaneni lesidala endlela ngokuthi na-Abrahama akhone ukhona naye embi kwempristi longuye. Kepha-ke lamuhla lesikuthanda sibona lapha ukuthi Jesu sofikile watalwa waphila wayenda nale nkonzo yakhe lakhuluma ngayo lapha evangelini ngoba namhla lapha evangelini sitawufika kepha kuvela nje nzatshana le isolo ikhulumeka levangeli iqala lapha esahlukweni sesibili nakathi Maria kuJesu
na balabantu sebasenkingeni na balabantu sebaphelelwe luwayini athi ke Jesu ungenaphi manje ngoba isikhathi sami asikafiki. Lamhla lesikuthandayo kuthiwa lesikhathi sesifikile. Lesikhathi semkhatimiswa kaJesu sesifikile. Kepha-ke ngifisa ukuthi siphinde sibambisane besakhuluma ukuthi-ke lo Jesu bese kakhadimlisiwe lo mbhali-ke wemaHebheru ukhuluma ngaJesu lo sahleli ngasekunene sesandla saNkulunkulu ngaJesu lo saniketiwe emandla kokuthi yena sowumpristi lomkhulu waphakathe. Siyathi bathandekayo ukuthi esikhathini esiningi nasikhuluma ngezinto zaphakathe labaningi baziletela ngobe bona bacabanga ukuthi bafunze kangcono. Sitawukhumbula ekifundweni lemaviki lamabili lapheliwe ukuthi besikhuluma ngayona le ndzaba yesiphambano ukuthi kulabanye ibubula kulabanye isikhubekiso kepha kithi ingemandla lesikhona ngokuthi sinqobe ngawo. Jesu-ke bazalwane siyatshela ukuthi bekathobekile uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi akazange athi ngoba kuyindodana yaNkulunkulu bese sohambele etulo uphakamisa emahlombe sobukela phasi labanye abantu. Kepha wathi kufoba kwaze wafika nokuthi akunikele ngekufa kwesiphambano. Kufa kwesiphambano ngesikhathi saJesu kwakulihlazo lelikhulu ngobe bakubudebengu nanti lesithi la ekhaya lihlala lapha eBlue Sky kumathapha letingaboni ngisho noma ngabe kunini kepha leto tigebengu letesatshwabo letingeke nje noma ngalinye ilanga tenelo umusa tidedelwe noma kuthiwa lo muthe ujabulile kuba khona tibosha lakatithethelelabo labo abangeni ngisho nengena kulolo luhlalo. Lamhla-ke bathandekayo siyaqhubeka sithi lo Jesu lo kungena nendalo yavela ngaye lokungaye sithola ukuthi uNkulunkulu umhlophe kangakanani. Lokungayo lo Jesu singena imihla nemalanga nema-hour ngaye enzaweni engcwele siletha konke lokuthi icelo lethu embi kwakhe Jesu. uNkulunkulu-ke akambuki Jesu njengathi ngoba Jesu uNkulunkulu. Jesu uyinjabulo yaNkulunkulu. Jesu ukuphelela kwaNkulunkulu. Jesu umemiyo yonke inhlitiyo nebumnanzi nemvelaphi yaNkulunkulu nesimo nje saNkulunkulu lomyise namalwengcwele kanye naye Jesu indodana. Siyathandaza ke bazalwane sisabuka nje ivangeli lebeke ngathinta kilo kancane ngokuthi kuthiwa sesikhathi kuphinde kuthiwe Jesu utasina sikaphakanyisiwe atidonsele abantu bayekuwo. Siyava futhi ukuthi labantu enkhulume ngabo labathi kukholwa kuJesu kubulima bembuleleka kulamalanga nalanga bathi sifuna kubona Jesu. Bakhuluma kuFilipu sifuna kubona Jesu. naFilipu wathi kuthola ukuthi ngathi emandla akhe mancane ngoba ngale ndlela bebakhuluma ngayo bebakhuluma ukuthi vele bafuna kubona lo mkhulu naye waya kuAndrea wathi hey kuna namajaha asafuna kubona Jesu base sebawathatha ngobabili baya kuJesu kepha lesithanda ukuthi Jesu wabona inhlitweni yalamajaha ukuthi ayi ngazi ukuthi akusiwo lokulunge kakhulu abamfuneli nje because mhlawumbe noma ke abamfuneli ukuthi abelele lokuhle kepha nje bafuna ukuthi tifiso tabo tigcwaliseke ngoba lana bakhuluma ukuthi sibonakaliso sini sivile kuthandi lotawusenda uthi Jesu hey bilithande thembe ngokuthandike lo kepha namhla Jesu nabafika labantu laba
ukhuluma ukuthi tinhlitiyo tabo tinhlitiyo letingakaconsi, tinhlitiyo letigwegwile. Amen. Tinhlitiyo letigwegwile manje-ke tidzinga ukuthi ticondziswe letinhlitiyo kuze ukuthi tibone kahle ukuthi indlela yesiphambano iyini, noma yayiqhamuka njengalosisho ukuthi yayiqhamuka njengenhlazo bayibone ukuthi ayigcini ngaloku kahlazo kepha kithi iyinsinziso yaNkulunkulu. Livi-ke bathandekako liyasitshela kahle nakamhlophe ukuthi uNkulunkulu uthathe tintfo letingahlonipheki, tintfo letinganalihlonde, tintfo letitselelekile emhlabeni, watenda taba yindlela yekuthi bantu bakhone ukuthi bawele ngesheya. Naku-ke namhla siyabona ukuthi ukhulunywa nje ngesiphambano lukhuni lolunganalutho, kepha lesiphambano sisilethela insinziso ngekuthi sivume kusetshenziswa nguJesu ngendlela le sasetshenziswa ngayo lamahedeni. Wona bebangathi ukuthi lesiphambano bayasenda siba lugodvo lolumcoka, kepha bebacabanga nje ukuthi babethela Jesu, kanti khona lapho insinziso yami nawe seyiyagcwaliseka. Ngale ndzaba-ke lena bazalwane yesivumelwano lesisha lesikhulunywa Jeremiya lapha ekuqaleni, lokhu sesikhathi siyeta futhi sesikhathi sesisonzele. Phinde naJoel yakhuluma ngalesikhathi lesi, noma-ke yena akhuluma ngendzaba yamoya lengcwele, kepha lesikhathi lesi sikhulumela ngokuthi nasekafikile Jesu. Sekulesidingo sokuthi thina sime ngala sikhulume kakhulu, thina sesifana nabantu abathula ubufakazi, ngobe nangabe into seyingakuwe kude lokunye lokudzingayo kwakho nje lokuthi sale ukuphila ngaloko lokungakuwe. Sesiphetha bazalwane, sithi-ke kumele siqondisise kahle, kumele sibe ngabahlakaniphile, singabi ngabalibele, simfune uNkulunkulu neticondziso takhe kuze ukuthi ekugcineni singabi ngabaphikisako kokuthi Jesu uyinkosi. Sikhona nokuthi siholele labanye kulo Jesu lo sivumelane lesisha kuNkulunkulu, noma-ke ngalo Jesu lo sivumelane lesisha kuNkulunkulu. Bantu labanengi abasikho labavuma kahle kokuthi Jesu nguye lolibloho leliswetela lengesheya, futhi akuqali namuhla. Nalaba bakadzeni nabo bebangaboni ukuthi singavuma njani nje ukuthi lo muntu lona usilethela insinziso, ngoba akaqhamuka agibele elihhashi elikhulu lelimhlophe, agcoke intombi tembatho tembi, akabonakali nje futhi angumuntu longasikhulula nakule ncinzetelo lesikiyo yemaroma, futhi akatshengisi nje ngoba futhi akafuna ukuthi siconze kahle ukuthi ungubani. Ngakho-ke siyathanda-ke bathandekayo kokuthi sathi kokuthi lo Jesu lo, amen, lo Jesu lo uNkulunkulu lo nguyena yena atembulile kubantu, wabonakalisa kusinebantu solo njengokwendalo yaNkulunkulu banelungelo lekungena naye endzaweni lengcwelengcwele. Futhi lo Jesu lo nguye phela lophakanyisiwe ngelomthetho kokuthi ngaye bantu bathole ukuphila lokuphakathi. Lo Jesu lo nguye laseNkulunkulu, ngaye sitawubona ubukhosi bakhe nobupristi bakhe lobungcwele. Wangathi-ke uNkulunkulu bathandekako angasisita-ke nananathi sathi ukuthi insinziso ivela ngaJesu, asiyisebentele bazalwane. Imusa, isipho ivela ngaye Jesu. Ngakho wangathi-ke uNkulunkulu angasisita kokuthi simphakamise Jesu, simphinde
sibe bantu labangamphakamisi nje kuphela kepha sibe bantu abamemukele ngokuthi Jesu usiqinisekiso sana sisivumelano lesisha lesikhuluma ngaso leNkulunkulu asibekele sona ukuthi singakhona ukuhlanganyela enjabulweni yakhe ngoba phela Jesu ufikile kwabasipho waphindze wafa kwaba ngumnikelo waphindze wavuswa kwaba insindiso yethu kuze ukuthi nathi sibone lokuthi uNkulunkulu ukhona kithi futhi uNkulunkulu umile njengedwala lensindiso yethu njengethemba lelikusasa lethu ngoba lo Nkulunkulu lo wethembekile angeke aze asendele phansi. Sisaqhubeka ke bathandekayo sijabula ukuthi sesivulelene amagede ekukhonda sijabula ngokuthi sesitaya etinkonzweni letimnanzi letisikhumbuta ngayona lenkonzo lesishwela ngayo yensindiso yethu sitawubuya bazalwane sithokoza sazi ukuthi Jesu nembala usiqinisekiso sekuthi thine namhlanje sibambana baNkulunkulu futhi usiqinisekiso sekuthi singeke silahleke kulesivumelano lesisha lakakhuluma ngaso Jeremiya ukuthi asathi nekutshela umuntu kepha ngalokuthi sesimbekela Jesu. Amen. Sesimbekela Jesu bathandekako sesitawuhamba nje ngelicapho sathi ukuthi siya ekhaya ezulwini wangathi leNkulunkulu angasibusisa egameni leyise nelendodana nelamoya lengcwele. Amen. Sisebenzisa uhlobo lomthandazo lokuphumbi elinqotheni lethu lokukhonda asithandaza. Nkulunkulu Baba wethu losezulwini siyakuvumisa msindisi wethu losithandayo lo wasipha lesikhathi salento samusa siyacela namuhla dala kithi umoya lomusha sisaqhubeka nokugubha lesikhathi salento siside ukuthi kube isikhathi lapho sifuna ngeqiniso kuso bakho nekukusebenzela ngeqiniso nangekukholo Kristu wena lokuphila kwethu ngembhabhatiso singcwatshwa kanye nawe siphinde sivuswe ekuphileni kanye nawe siside sihambe empilweni lensha sikuwe Nkosi ulethe ibusiso kubantu bonke siside ukuthi sifune ukunakekela labanye sifane nawe sende sisebenze ndzawonye wakha ikhaya lasemhlabeni abe nemehlo ethu abhekiswe ekhaya laphakathi Nkosi nesihawu sakho uthandaza wethu melaphi wemiphefumulo nemitima phakamisa lababuthakathaka emoyeni kude site ukhula engcondweni ngekunakekelwa nguwe kulesikhathi lapho labanengi bahlukubezwa sifo semahazana sithandazela labasebuhlungwini emoyeni nasemtimbeni ukuthi baphiliswe sithandazela ukuthi usiphe libhedlela nebanakekeli labatimisele nalabasebenza ngendlela lengiyo kude kuphila kwalabagulako kubekwe embili kunekuthi kunako ukuthi kubita malini kubasida sithandazela nalabo labanakekela labagulako nalabasidayo sende sonke sakhe ukuthi wena Nkosi uyasebenta kithi sisenda umsebenzi labelashwako usabelapha ngisho etifeni lekuthiwa atelapheki ngoba ngemivimbo yaKristu saphiliswa Nkosi ngemusa wakho uthandaza wethu kulesikhathi lapho kunokungabadala okunene emhlabeni sithandazela abantu labasha bonke kulesikhathi abathole ukukhuthateka nemandla kude bavusetele ukukholwa kwabo budlelwane babo nekubitwa kwabo nguwe baphe sibinzi nelwandle ekuthi bangafuni nje ukucashwa kuphela kepha bathole imicabango yamabhizinisi latakwasimisa asimamise nemnotho welive njengoba sazi ukuthi kude kahle imisebenzi Nkosi ngemusa wakho uthandaza wethu
Sithandazela ukuphepha kwabo nekuthi bangaphelelwa sibinzi sekukusebentela wena nekuholela labanye ekwatini Kristu. Sithandaza Nkosi ukuthi ngelibandla ungahlangabetana netidzingo talabo labatikhandlela umsebenti wakho nekunakekela tidzingo takamoya tebantfu bakho. Libandla lakho alingasweli lutho ngoba wena ubaphile bantfwana bakho ukuthi bakhone ukwabelana nalabanye. Libandla alibe yingunu lekhona kunakekela labampofu nalabeswele. Nkosi namusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Sikhulekela ubuholi bemave nalabamele emave kutsi tive tonke atisebentele kuthula. Ticoshe budlova kute kwakhele umhlaba lonekuthula nelitsemba. Sithandazela abaholi bemave kutsi bangabi nebugovu, kepha balandzele etinyatselweni taKristu. Kute umcebo wemhlaba usetjentisele kuhle nekuphila kwebantfu bonke. Ngoba siyati kutsi umcebo wonke lokhona uNkulunkulu udalelwe kusita bantfu bonke. Sithandaza kutsi baholi bacitse tonke tama tekuletsa umoya womphili Kristu lapha emhlabeni. Nekutsi sibe netinhlitiyo letitimisele kukhonda Nkulunkulu loyedvwa lophilako. Ngekufuna lokuhle kwebantfu bonke. Nkosi namusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Sikhulekela abantu emhlabeni lababeka impilo tabo engcupheni kute kube nekuthula nebulungiswa. Sithandaza kutsi labo labakhulumela emalungelo alabacindzetelwe bavikelwe, baphindze babe neliphiko lekwendlulisa kukhatsateka nemivo yabo. Sithandazela kutsi labo labangakhoni kubona ngaleso linye angavumi kutsi kube netikhwepha emkhatsini wabo, kepha kuhlalwe phansi kukhulunyiswane kute kuphume sisombululo. Nkosi nesihawu sakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi sithandazela labo labashiywe tihlobo tabo, badvudvukele ekwatini kutsi labo labafele eNkosini Jesu bayawuvela ekuphileni kwaphakatse nekubusa kwaphakatse kanye nawe. Yena moya wakho longcwele asivutvuke, asiphe emandla ekwati kutsi litsemba nempilo kusekhona. Tsine kufanele sichubeke nelihambo lapho labangasekho bashiye khona, sisalungiselela kutsi natsi ngalelinye lilanga siyawuhamba emhlabeni. Sithandazela lutsando emindenini yetfu, kuthula emakhaya etfu, ukubambisana ekudlalwaneni lesinabo nalabanye, kunakelelana sisachubeka nemisebenti yetfu, bese ngetulu kwabo konke njengelibandla kutsi sibe yindzawo lapho Kristu aphila aphindze aphakanyiswe khona. Nkosi namusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkulunkulu Babe wethu, siyabonga siyakudumisa, sibabatali bito lakho nesipho sekubala bantfu bakho. Asihlale njalo silungele ukuhlephula livangeli lakho lelitsemba kubo bonke labadzingile. Umtsetfo wakho awubhalwe etinhlitiyweni tetfu kute sikulalele tinsuku ngetinsuku. Asimphakamisa Kristu kute atewudvonsela labanye kuye tinsuku ngetinsuku. Kristu akabe ngumpristi lomkhulu etimphilweni tetfu. Asihola njalo kutsi singene ebukhoneni bakho kute sidle umtimba wakhe, sinatse ingati yakhe, kute semukele kuphila nekuphakatha. Babe nonemusa. Yemukela imithandazo yethu nesicela egameni lenkonzana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu. Amen.